Sa bali man na nakapadasan ti may sakab sa ating kay mga ganita dito drama ama ng biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Mylene Aguilar, Geraldine Bautista, kan ni Marita Kokya, dito San Quintin, Pangasinan. Manipod kanikab sa tesisan na pudnanagan ti may patangatang ita drama akapadasan. Kasto iti konana, dear man ang biyanang, nalakaak nga gungunget, nang runa no damang takaw iti mulak. Aday di pasama kajak malipatan, kat ada pa kay naigan na iti padak abakat akarubak. Kat day tangarod ti pagtarayan ti istorya. Rugyak ti agsalaysay. Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpiksa ti busis nyo? Mga gaging kay di kalsada? Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kit di atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga agkaradawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puun na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayo iti pangaldawan nyo tado ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang, nanaloleng. Umanungat manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga tinukol na. Anya ngay, nakangaglakang nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda nga imot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin abunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay, ni, agmay saka yun sa manan ita, nana. Pimanaw manan dyan, akyo? Wana bala siyang kaw, nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo manan at agmay sa nana. Wana bala siyang kaw, nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabalintang damag apo. Nay, apay, asino kayo? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damuyo ang mabali na maabangan. Uray italanga rabi. Nadadailan kami ngamin ni tilugan kat adayo pa tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mat, kadwak pa ito'y ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amangan nubaro amodos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mati pamasay no kayat dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Manutilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sentro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pala dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y.
Taada ijay syudad ya anak ko. Angam na anusan nyo ato'y nanumuha balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ano, agyaman kami na. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit diya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlaw na bannog iti biyahe. Mala, ayabam di asawam ijerwar. Sapay masikugsa. Kaslasan mo't matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog dyan muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodan. Katipabpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami nana. Sana bali, tano matarimaan tayo lugar may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan mo sino dagi chay. Nakitak mutlaang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan na kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Wo, nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong nitabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunamutlan bak nang mata kundi tulong. Angam kasla nasing pamadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot itay limaba sa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami nana ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami niti balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsayaat kayo nana. Aywan, awatan nyo rito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery nga imbati yaw. Alan nana, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intong sumaruno sumarong karak tumarin. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtudtud gayam ti bubong yaw nana. Ay, wun nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na balit damot timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawanan na kasto ti balay ko ngay. Alaro nana, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di kala nagpanpanunutan loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag ko ano nagbayad da mag... Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damat. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasaut. Madlaw ngamin ako ripot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damat. Trismel? Ay sus nagdakulan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damat. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay kuma tinakiturugan da. Adda kuma trismel ko. Apayan. Adamot ti agsangput alan landok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay ta.
Kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay tanak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay, nanang. Sino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Balagip yun jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi at tao, nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da. Kunak ano mang limlimo dalaang. Ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya, nanang. No amok laang akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga ida. Ngam kit day, saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo ngamin namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaang. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, sino nga tati tataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Sino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalang kiyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang ada ti baknang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyan mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gak man ita. Anya ka diti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Kat isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agbirbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakila na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot nga minti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papananyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiagmay. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw,
Mabalin miti makinagos di ta balayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y Oh, inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atang. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kadua maintoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo dya may sa nga anak ko. Kat jemot may sa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga rod bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Ngam ti daduma, saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, tagi na naak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran niyo. Ay wen kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Nay, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Alang aron, inkaginanan kapsat. Pasensya ka ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito'y istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita jay pick up alugan anapan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagringak. Awam matan tay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagi jay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagi jay asa nga ili na. Nanang! Nang! Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak ang nakaring. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay Ay, bumangonak man laang Aywan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo kan dagiti appliances yun dito balay yung Nangikabilan nyo dyan nagnina-avace yung. Kantay dakla TV yung. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mat kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakitam. Bisita? Awam mo nasang putak dito balay yung. Anya? Awan mo't tindagitay bagda dito Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo't ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko, no subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngam ne, awan damot taan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak ka rin. For the first time anak ka
Ala, amangan mo't no daim paangot da kada kayo. Iso na mas titurog yo. Anya. Ay, kasta nga agpaisaw. Ha, ne. Ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante nga ay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina jay relo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor kano iti 15,000 pesos day jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo noan niya pa'y dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay ko nak nga ipatawid ko ken kaday jay. Pakalaglagi pak dayjay iti panagabrod ko iti. Ken dagitay impausar ko a kabarbaro nga ulas ken pungan. Awan mo ten. Ay naghinamot laeng dagitay. Saan asinsinan nga ulasan ako. Ay kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa'y ti daduma na pukaw. Tayin tayo ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kantasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sama amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, ken juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay, tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo, nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo, iti saan nyo nga maam mo. Kanay baga ni Nana Loleng kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga da paangot da kada kayo. Iso na imas titurog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing nga katagos. O sige, intay nga rod ag-reportan, nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamakan ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod Loleng. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang amasa nga ilik. Kat patsyak amatulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Loleng pilaryo. Agruprupa mo't abak ng daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bag na. Nagdadakkel taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda nga min papaitid na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo ito, di balayin. Imayak idin, ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpinsyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ipagsaritaan ta. Siya kung tipang tedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y laamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos ng tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan.
inton bigatan Ha? Ayan nga itay kunam nga itulong mo kanyak a kwarta, ma'am. Dagitoy man De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita kwarta. Ay na, impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apa yan? May bakit? Ay, di na bakalan pangasema. Ay, agyamanak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay luleng. Wen, ada pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas daawak nga ron tay may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito ingay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaang, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw. Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunak lano agpay suabak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutan ko iti daydagundaway, tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat iti saan ko nga ama mo a tao, kat inwaksik matan iti panunot ko agin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong as ipupuso kat di kaaguray iti kasukat na. Alakastan, ti gayam mo, Tessie. Alaga gayam di tan nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ipapaay ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga orasyon, matutudong aldaw kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Rina saan napud no nagan tintay drama ita. Nga makablawa mampay, ni Nanay Maxima Macaranas di Tabimonton Malig Isabela from Joycel Macaranas. Ni Mary Grace Lardisabal kani Edenis Danao di Rizal Purok 3 Santiago City. Kasi manti ko na ni Kabsat Rina. Dear Manang Biyanang, may sa construction worker ti asawak. Ket gaputa saan nakamapnek iti sweldo na yawawat na kanyak, nagaplayak agtrabaho iti abroad, ket kasi na naprubaran dagiti papeles ko. Rugyak tagsalaysay, idi umadanin ti flight ko. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabroad. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? Wala nang. Umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kasta aya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mat di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpet kakit di iti babae iti balay no adda ako ni di abroad. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta ah? Dapat lang atan Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. Adda pala ang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubot kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo.
Nagsapapay lang. Madamapay lang amin ti panang bagbagak ito manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni abroad. Wan mat nga men, maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adda niya awid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito habang ada kay abroad. Lay, ada kamot gayam nito ibalayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nag-abroad la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit kami na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko bangarod na saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija. Uwan tatang, amok na ita. Nga lang araw, agagas ka, tapno agimbag ka anagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito Kanayunak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayunak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mat ngamin ti agabroad. Kurangam mat ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Han mo nga mo ti ag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga roda maka-sideline na kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mat kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga ibagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ro dagiti ko kumarik ta naggagagat asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka, doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di Eh, Kat naimbaganan diya sakit itiyan mo. ada pa ibasit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, permiti sakit ti bagbagyak itoy. Makabanog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uwan, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos, kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pag inanak man, nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot akong ngaglutaw. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga akasta. Anya, kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga raw insan. Ay bito lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay nakitak ni maneng amanugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngagmermerienda. Anya, na ay, imbag man ta, merienda laangan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabroad. Kan nakitak pa'y anangan iti pansit. Agasam nga'y dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na mo, ta aginaw.
Imbis nga gluto di balay da, tanayin inot ko ma, ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pang pangananan. Lakit di ah. Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam namaan nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka ba? Isot mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kantuag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang mat paray. Paayan nakpay. Wala, mangan ka. Isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanak kaw. Angem ada sa balay nga ibaga. Anya datang ngay tatang? Jay asawam. Jay mitla agbarbartag ti aramidin na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglut-luto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kasya ti aramidin na. Si madutmutan manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang aramiden na. Hanang amo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yon ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, ti pawpawit mo, no panuynuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso nga sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanday di nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Apay manon ay bakit? Kasladaman basol ko niti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amo kito'y, tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. No nagsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga pa-apros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amo kito'y. Karkaro jay babae, naimon. Kayat kong tagawid, ngam anano saklang ito'y. Bakit? Kayat ko nga makaurnong tayo ti kwarta. Iso nga ano sa akin to'y. Pagkatapos, kasada araramid ta. Ha? Aramidak nga? Hang kaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda iti store. Apay hang ka nga aglot-loto. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la naparte kakta inawis nak ti kumparik. Ang nagawidak mo't la adagos. Madite kas na nga ramid mo. Baka no madamdama agsugal kan. Ay madi hang ko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hang ko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno damat kwartam. Hang ka nga agdanag ta agururno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pawitan ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat tipadaksendak. Saan na po no kita anay danon kan ka, Rina? Sige tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit tisikat ko nga agtrabaho ito. Sige, bye! Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo, nagsarita kayaw ansay. Wan, bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbang laing data ti dadakkel na. Wan data tinagregregat kang kwa na manipod sikug ko.
Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko, siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay, wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta idi abang sa asikaso kang kwana. Kanayon pa idi ama ospital. Wan nga ron sa itatadakilan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Iso nga ron day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabahom. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaeng ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalata, ket agsingsingput kalata. Saan kang agrebrebel day anak ko. Nadto iti kwarta, bitaw. Nay, apay, manaw timpawit di anak ta. Dahil laang, ay, imposible ay, jakpat yan. Ket, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin tamot iti kwarta ta. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya mat. Manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Umanorder ka iti online. No da makita mo orderam. Ket uray ata mausar mag. Mausar nga? Diyan order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang jay sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag, ket awan magto daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang jay. Nagalas mag. Peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan iti picture. Angam no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakal. Umanorder ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang jay. Bayam talo kataktaw no masangaw. Nayunam ket nila itaw. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao ngay nakagbarte-bartag dita ken agbababaay. Adto ti lima gasaw. Umanay daytan. Anayimaw na dwaribaw. Bay amman ta ornong-ornong. Ta lakay ken baketan. Kano da emergency pagkastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay an natakot adadakilan. Da nagmunayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pa ilaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam, tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwarta kita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahito man na Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to no agpawit ti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000
2,000 lang. Aday. Aday tati 2,000 pesos. Apay ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan ni na kami pautangan ni di. Tamom ngawan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay di ka naglibak mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ita, insan. Amumat yung ugali dan. Ay, grabe ti pa nagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita tay sudan ti pagpawpaw itan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana rin ti panggapwa ka mangguray ti asawa. Adamat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamot na padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan nga dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga ti ag-abroad. Hay, banog nga kan na yun. Bala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang minken kwa na. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanban, nugak nga rodan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak kaw. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo't tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo ken kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main Maneng. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na nagsinadan iti asawa na. Ay, wen nga rodra At nanay, isunti umawag. Ay, sumbata mo lakay. Hello, nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak kaw. Hang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ik kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay,
Anya jay kunana, boyfriend. Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya, Nanana- Pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti ipawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Ang damot manan ka inagaw ta, bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, ngam, nag-adumat gayam te asawa na. Ah, Adda bakat nga asawa na. Adda middle age. Kanadag tawon iti 20. anya? Ay, kat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Tao madanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Ta sininaam mo nga minun. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamuak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibyangan na ka. Aniya? Nag-abroad nga rod ni Maning kat di na kun kinunta kapulos. In black nak pa yan iti social media. Sa bagay basol kumatkit dita syakti mo na anang isina kan kuana. Kan ginulibak. Tadakat nga rod madi na aramid ko iti kalabas. Awan nga rodan ti damag ko kan kuana. Sa anak mo na nag-abroad, tadyak maanusan tirigat iti trabaho, ije balasiw tao. Aglutluto aklatan iti merienda dito isango ti balay mi, ta isupay mata pangalak iti pagbiag mi kadag iti dadakkel ko. Pasaray agluaak, tunggal malagip ko ti asawak. Ngam awan maramidak ta dinakmeten kayat, nga oray kayat ko kumaamaurnos ti amin iti nagbautan mi. Alakastan, tuyagayem mo, Rina. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Kan ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Cubs at Josie, saan napod na nagantintay drama ita. Nga makablawa mampay ni Lian Likudan, dita si Polo Baknotan, La Union. Kastamatan iti Domingo and Tolentino family, dita San Mateo Isabela, from Jennifer Tolentino. Ganti Calera family, dita Agoo, La Union, from Mark Calera. Kastimanti ko na ni Cubs at Josie. Dear Manang Biyanang, nadunguak iti anak ko, kat namabalin siya kaya tapagtrabahuan. Ultimo iti unag ti balay. Rogyak man nga road, ti agsalaysay. Sino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka manan iti dayjay Reggie. Ni Nicole na dyan anang. Inyawid kumot inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayat day jay nga agbalin anobyam. Nanang,
Maminsan pa'y makitak na niya babae dito o nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang day jay anak ko. Dento mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jack kayat na marigatan ka. Magkita kalangan iti sa bale. Jack kayat day jay. Alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod ka ng kuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayatak. Tapara mo laang iti pagsayatam dagito nga ibagbagak. Mala, ingkag palasan tamangan tan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiinam kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam agdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin naswastan. Sumapul kalangan iti sabali a pakirelasyonan. Takastakmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti ko namkit di. Di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit diya. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti ma-stress. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anukmat ngay ti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man na di a babae, o. Makita yo ka di? Itakla ang makita na di dito lugar tayo, ah. Ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaod di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito lugar tayo. Sa makipagnanaod di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na nangkan. Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Panasek tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapidring. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak di kaanakan na. Marikriknak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la kumaa. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ating anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan gayam, sabong paraken ka. Ni, tay samat lalakaan asabong data. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na ka ating. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken, Ah, day talang ti bagam? nakasaganak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak mo't nga muna tiriknak Anya ti amok, no man nagdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursuruang mga rod aguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa'y amwa na imbag ti babae, ngam kayat yun nga sawaan, kayat yun nga klunan da kayo dagos. Makaurayak ading, sa anak ngagdardaras. Naala kon ti pensyon ko, anak ko. Kita umanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mutan iti naimas asidaan. Tapno ditan agluto iti sidaan ta. Ayabanta ni uncle mo Loreto. Ta sigurado adita mutla maibos ti ginatang ko aletsyon. Ay na, agyaman na ka nanang. Talaga mo da. Di yung malipatan amin na paborito. Addan to isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanananay. Apay, asino mananday tatayra. Tay kabarbaro nga armek nanang. Magustuak nga tamot lang. Una nang, tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di, tiagbali na parikot chokin ko na. Diyak pa'y maipasar dito ta dinak pa'y mat inaklom. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo, anak ko.
Tako naman tamayat ti trabaho na. Dakkel nga tati sweldo na. Diyan ka muna nang. Mamuan tayo to ano agayan ayat kami. Tayra, agar-aram sa kang kaniri, Jay. Wanante. Awam magkedi ti makunak iti dayja abarutan na singpot. Ken nagagat. Iso na laang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Ray Jay gapo iti inana. Nung siya kamay sante, jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak na mo. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iti balay dari iti pagnaudan nyaw. Tamangan no kalbaryo lang ti biyag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo itulok day ta ante. Amamudak mo ton. Jak kaya ti madikdiktaran. Taadan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ton nga ubi nga basit. Sapay la kumang arod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Barauk? Diyak nga rod mo no danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanyak. Makita ka dagos no danamnamak kadakwada, mabanti tigtig na ida. Angam ni Tyra kasla suplada. Angam ket di, entertainan lakmat no kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada nagiti babae kaanakan? Wan mat kati angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Now, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launa yang kal. Oh, agyaman nak Tyra. Kung naklakid din awan namnamakin ka. Agyaman nakatadi ka na umakan na upay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupayak nga. Ay ayatin ka ngamin, isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie, Jak kaya talukunak. Jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo't panggap ko amang lukukin ka. Ipakpakaunak laeng. Tawan kabuteng ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kiti balayaw? Inton pikat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dito pasarabok kada kayo, Kat agyaman na kitinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman nak iti daytoy. Kinapudno na. Italaeng nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin ano ti anak ko. Nakagawa ko na Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nanang. Anya, kasarada agusan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kun itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay, Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. ha? No didak kaya ta ka kailangang magkanyak. Makiwin na swasa kon ni Reggie no nyat kunayaw. Ni, saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka, uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbaga man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa ka nuki din, nabiit na pa'y iti kaayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbag jay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo tasikati makiden na? Jay mo't anak mo. Isabay nga isotag desisyon para itiday ta, kabagays. Apay Rachie, di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapa pa'y mat nanang? Bayan nyo lata maturog ni Tyra, ta day off na matita. Ipapas na ti maturog.
Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang, nanang. Ay sana mabalin ti kasta kanyak. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na ka ti asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumanaumot itay. Kumanabtuog pa'y amin ang kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na mat maturog da tao dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa lumasin talangan ni tipagnagdan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dahi ta abana. Anya? Damagag pa'y kan ko na, no umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga agrikos. Damagag to pa ya ka ni nanang, no masapol ang masukatanan ti washing machine. Ang mga no masaer tirig nana, no sukatan iti baro. Anya? Ni nanang mumanan. Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan na nang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami da kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan alalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag merienda kan. oy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy ti lablabaak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tantaanak ka. E din to tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay day ta. Tumakder ka dita ko nak Reggie na eh. Wano iwas-iwas kukan ka na ti walays. Sana mabalin ti kasta kanyak. Wan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw ti bayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yo takas tauna ti panang baby yo kang kuana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agole magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaayatin ang ipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak ta asawa na. Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro nanang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong palan iti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Saan Di nakpanawan. Wala. Surutak amin na pagayatam. Mala, rumwar ka nga rudan diti kwarto, tas ikatagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka? Nang runa ka awan trabahom? Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita? Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No mukla akas jay ti ugali na. Diyak kuman immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamat abunjing tanak yo, jak kuman na kaya sasawakin kwa na. Awan pa'y serbina nagdakkilan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala Reggie, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay namanong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday di Tyra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasangoak. Idin to tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon bakibiyangan di agasawa, Diyos ya ading ko. Basol mo mutlaeng Ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng iti rumbang aramiden na.
Saan apanangander dayjay? May sakamot. Kanunungan pa'y tiaramid na dya babae. Kat puno mati bagbagak. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akar ne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo tibiyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilabad iti murang mi tapno sana maurnungan. Ngamdimot dumdum ngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan tanak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabi naibayan yung mat ngamin. Di makkel nga awan na pulustam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. San asyak ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayananang. Tyra. Pagtaltalawon na kunto inam. Isapasan siya kan Reggie. Ngam pumanawakon. Ni saan Araramidak mo't amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wano agbati ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anya ngay? Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktubngaran. Tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie. Ngamjak ka ba ilan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson tumula yuman mo amin iti inam. Ikarik, jakon iyuman ka ni nanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan ti inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ka. Di ka ag motor, tanabartag ka. Igil ti tulbak ti motor. Ako wala ako ng duyutan. Buungag ti saraming nagititawa. Mesa! Uwun, anak ko. Mabit lang nga rod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Na-disgrasya nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Agsagana ka, tatagasin ka. Mapanda i-hospital ni Tamat Laang. Alang nga rod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam rajay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Iso pag nakmam rajay anapasamak. Nanang, Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. nakalasmatan ti Rupak, Nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumula ang dayta, anak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Adung amin tinadait apasit tarupam. Adnan adinak kayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Da kayong amin. Ha? Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, Nanang. Pakawanan na ka, anak ko. Di na ko mansideran. Ay ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngayon ay ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak, Tyra. Balasang ko.
Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Ha? Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni jay balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun, nanang? Kas jay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Bareng mabang-aran tirik nana. Sige nga, Rod. Mabait lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngaminan, Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayok unay ti bagay. Addan adinak kayat gapu iti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga ta ni nanang mo nagsubliak di ti balayo. Urekas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para ken katayra. Pakawanan na, gapu iti kinaingratak ken ka iti kalapos. Katagyaman ta saan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanandak mo't ananang. Aklunag ang naglablabesak, gapo iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyak tiim mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman akmanen tayra balasang ko. Ket ikarik, jakon pakibyangan ti panagdenayo nga agasawa. Inino ta nagimbag ta anak ko kat apaman apimigsa nagsapul metten iti trabaho na. Jakon pinakibyangan ti panagdenada nga agasawa ta jak kayat asyak manen ti pakaigapuan ti sanda pag kinaawatan. Kat kaasi na naurnusen ti panagdenada. Kat adandua nga anak da. Alakastan ti gayem mo Josie. Alagagayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititungkal maysa.